Najjužnija tačka južnog ostrva Novog Zelanda, Slope Point, poznata je po svojim prelepim prirodnim prizorima i velikom broju ovaca, ali isto tako poznata je i po neobičnim, iskrivljenim i neobjašnjivim stablima koji iz godine u godinu oblikuju snažni vetrovi. Evo i 5 misteriozni podataka o ovom prirodnom fenomenu. Dok su rasla, ova stabla su konstantno bila pod uticajima vetra, koji je preko okeana neometano dolazio sa južnog pola, a njihove grane su se savile prema severu, kako bi pružale što manje otpornost. Ljudi ipak nisu izdržali, pa su davno odustali od ideje da ovo područje nasele. Slope Point, inače, udaljen je oko 4800 km od južnog pola i 5100 km od ekvatora, tako da je redovno izložen ekstremnim vremenskim uslovima. Ali čak i u ovim izuzetno teškim uslovima priroda je stvorila prekrasan krajolik. Sama stabla nikada ne bi izdržala razne faze života da se o njima ne brinu lokalni farmeri koji na Slope Point redovno dovode svoje ovce. A i same ovce i farmeri nikada ne bi izdržali da nema stabala koje im nude makar i mali predah od jakih vetrova. Ljubiteljima prirode je poseta Slope Pointu dozvoljena tokom cele godine, osim tokom sezone janjenja, odnosno septembra do novembra. S obzirom da ni jedan put ne vodi do ove lokacije, potrebno je pešačiti oko 20 minuta, a lokalne vlasti uvek preporučuju da se turisti vrate na sigurno pre mraka kako bi izbegli ekstremne vremenske uslove na koje su ovce i ovo čudno uvrnuto drveće već odavno navikli.